马太福音第4章mo noa ea hafato seirei o Yesu ho uhto maepuipuhu noa husvuta to akuma ataveisi no mimsiptuhi homo tanji tu sieo o Yesu iomo busuftu mo smatsmu to Yesu hoyainza ho zoe no okoto hamosu tikon a pas hui emo maichachi fatuho pat muizu hupang yut ingato Yesu yaincha to seiso homo e ansou echou o amots o ano noe otsuta oanu mamo noe otsuto machochonichi eto hamo isi baha hafato akuma o Yesu ho uhto sochofkoyachi hosa payats uto sopepea to seiteng miusni o Yesu hoyainza ho zoe no koto hamosu teko meipeohu maicha hoisi yainza to seiso tesi chuchufuni to hamo o tensi tehe yomza to emutsuhe ho e ochasu teo tes molorongta fatusi angosu yut ingato Yesu atingi isi yainza to seiso teav a husvuta o noe ocha o hamosu ataveisi isi hafato akuma o Yesu ho uhtomo na no pepechih tsuyu paitineni to Yesu o mauhpuhpung hoi opsoe vohungsi einza to akuma hochiko pop up ungu hom kuiwa o te o faenisu e achuchuheni yut ingato Yesu satang samaseu einza to seiso lam kuiu to noe ocha to hamosu iocho hamona te kui mitsu mongoi to Yesu o akuma ihechu usato tensi o Yesu ho aut ucha isi tatsuhi to Yesu ho isi poekotwa to po usna o Yohane chu totoefungu uhne Galilaya o amo amiotsinine Nazalo namamo uhnehe Kapenon o hosaits o mo yonto mia usnune Sipulong ho Naftali zum uto etuputo Galilaya naeni isi mia onia eto yogensa Isaya cewa ta Sipulong ho cewa ta Naftali ceona ta haofei ni ta etupu ta esita tsoe hata yorutang Galilaya to chou yafana iomo no ayumonu to voe chubchuchi chou te teoru to meoi no tiskova iomo yonto isi peong kitom choi chi chou panto tiskova chite mah tiskou ahoine mio mo epeaskito o Yesu hoyainza nahochu ma vove maicha ho tetsu mon yesmi oh puhpungune pepe spa mo smai ofei ni to askiti to etupune Galilaya o Yesu teori o nato haesachi deayosku zo Simon o tos ongkasi zo Petero hoi o haesasi chi Antole mo seorgano yonto etupu ho tokeupu isi miusni to Yesu hoyainza uhtane to ofei niao te o wa toluno chouchi deayosku namu ihechu osnia teongasi o keupu no yosku chu to ofei ni to Yesu moiva hoe mosuhchu o Yesu teori o unasichi na to haesa zo okoto sipitaichi Yakobo ho Yohane mo iuputo amohe ho yonto apangu ho tumasuche to keupu no yosku isi eoho ato Yesu ihechu osnia teongasi o
Apang eutotavei to amohe zu toofeihni to Yesu. 23. Isi sainga boa to Yesu o pengeta Galilaya. Yon to kaito to mahohosa ho mokma tsohio to tso. Peaska o fukuin to pengene pepe. Ao to toma o mawowochi to matsongo to tso. Mitsu soenga bota siria o ongkosi. Ahoitan o yane ihe hafa omo tmatsongo no mawo hoi omo mawo chila ao tutumzo chi tso mai to isieno zenghi no hitsu ten seng meo psuhu atsuha hafau to Yesu isi matsotsoni poa yov to Yesu mau botungono chi tso mo I mine Galilaya Tikapoli Yerusalemu Yutaya ho mia usnu to apihana to tsoehani yolutang ho toofeihni to Yesu.